Matekane o tla sebedisana le mekga e meng ka hara naha ya Lesotho ho thea mmuso. Bahlanka bohle ba fuwang boikarabello ba tsamaiso ya bosebeletsi ba setjhaba ba phatlalatsa maruo a bona. O simolla ka rona re le baetapele ba setlamo le ba Puso. Re itlama ka pele ho setjhaba sa Basotho letsatsing lena hore re tlo sebeletsa bonngwe le kgotso ya naha le ho tsitsisa puso molemong wa ntlafalo ya moruo le boiketlo ba setjhaba. O boetse a phatlalatsa hore ba tla sebedisa makoloi a bona le matlo a bona nakong eo ba ntseng ba tsekella hore moruo wa Lesotho o hole ka baka la diphephetso tsa moruo lefatshe ka bophara. Indeed, I still maintain I have not flip-flopped. We are aware that government follows its own protocols, but we will peruse the law and seek counsel. But we maintain that things done right, we wish to use our family cars, our own residences, up until the matters of economy look stable. Parlamente e tla kopana haufinyana moo ho tlankiswa kano ditho tsa parlamente le ho kgetha tonakgolo, mme motlotleletsi la boraro o tla tsebiswa. O tla hlomamisa semmuso ka mora puisano le motlotlei. Sophie Mokoena, SABC News, Johannesburg.